Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala khayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hamdu pasın, harcivi Allahi Rabbin Rabbi alemeye. Salatu ve selamu ya Khuda Resul Peygamber mebin. Seyyidu server u rezan u seru kemi Muhammed bi aleyhi salatu ve selam. U lisser malbata ve heja و حوال هو گرین وی گودریا خدا دا جهاد و خبات و برخودان کرنا و لسر چقای Selam aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nasılsın hocam, iyisin? Sağ olun, teşekkür ederim. Sen nasılsın, iyisin? Sağ ol, Allah razı olsun. Günün nasıl geçiyor hocam? Elhamdülillah. Elhamdülillah iyiydi. Sen nerelisin? Elazığ. Ahlen ve sahlen. Aynen hocam. Öyle gördüm Kurmancı dedim bir zani, selam vereyim. Kurmancı zani. Hendek. Hendek zani. Eri. Yani. Ha baş. Kurmancıya tabi baş inşallah. Eri kurmancı. Kurmancı baş ama fakat em hendek zanım. Böyle. Hendek pevdik. Kerem ka mugo pırset aha ben. Kerem ka pırset khwa kare bikin. Çı? Pırset aha na pırs. Sorry. Na. Suriye taninin. Na. Türkü beje. Kaze pırsa keştakım. Kaze suale keştabıkım. Türkü beje. Sormak istediğin soru var mı? Sormak istediğin sorular. Yo hocam, ben bu devirde nasıl inşallah kurtuluruz bu virüsten. Ben Allah sana bir bize soru sor hocam. Ben sana bir soru sor. Kelime-i şehadeti bize söyler misin? Kelime-i şehadet. Kelime-i şehadeti hocam, yani bu soru mu Allah için? Bunu Nasıl soru bilmeyen değildir? onlara. Tamam. Ya vallahi Ya sen bilmiyorsun demiyorum. tamam. Bilmeyenler belki bundan istifade eder. Yani sen biliyorsun. Tamam, Ben onu biliyorum. bilmeyen birine sor yani hocam. Yani sen şimdi Sen hocasın. söyle Şu belki bizi kalkmışsın bize ne seyredenlerden soruyor? bazıları istifade eder. Ve bazıları istifade ederse hocam git onları. Allez. Allez. Yücel. Abone yücel Kerem Kavan'a boşana zindiyim. Beli. Abone yücel. Vara boşana zindiyim. Abayımı tişopan di. Kerem ka kamera işmine bir şeyim. Havaleki arsah. Havali arsat bahsa Muhammed Mustafa Muhammed gönül müfhem ne kiriya? Havali nasadi sar çavar hani usalem. Havali sipan Kerem ka persa khubka. Merhaba sar çavar. Geli tamaşa bana. Kerem kan persa wahabin be person. Havali Yusuf dibe am dulquntedet khabten ego roji nain am şwara hizmet etkin. Uni şirike vi gün hina. Müslüman dibe go bro drojiye da xwarni nefroşi. Luqunta xo bigri. Walatê Müslümana da Müslüman haqa go luqunta xo bigri. Bila zanim go vaya der roji Ramazan ne haya.
Kerem kabali. Esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm hoca. Selam. Aleyküm selam. Çavani tebaşi. Oy canet sahibi başı Kudeş terazi be. Çavani. Hoca sahibi Kudeş terazi ve başı. Soru kime işlere buyurcum? Kerem kan. Evi nefeşi em bçu aşil oku khist. Uca roja Ramazani acaba dişki naşki ucu bele müşter seval kirin. Roji naşki. Roji kıran abi. Ne abi ne? Lebeli khozit derzil khone dabana. Valla sırahat me meci çulu khist. Valla khozit ne dabana. Öyle valla. Valla mşer. Vade aleyha ulen abi. Avleya melenina. Tamam hoca sen çava. Sercan neş. Tabii. Hadi başı selameti bir de ibaret. نخير قي هيبكي لو كنت اخوة بقري برو وجني زمري إيفارة فطاري ده بلا شي بي تشيكين تباشي بعد بلا لو كنت فكري بي لي برو بلا قرتي بي قي وقت يقول دفين خوشية كورونا يدا بصالكا دولتي اللي كنت قرتن قحوة قرتن خديه واتشكر شما ايش دولتي لنا قوتن حينا ما ناخوا مش نيزا بمرن وطاقو الدولة أمرت كده بفلان تشتينكن كس نويري دنجي خوبكي لي ربي عالمي ببي تشتينكن بما ناخوش نيزا بمرم تشنيزا نامري ما هكي تنشغل تشنيزا نامري يا وليدي نشغله أبالي السرقان قرآن كريم سجابنا مثلا حوالي أيهان علم صنعت واختاقو علم ديني وأبياني وكا صنعت به جغرافيا به بيولوجي به اشترى بجم فيزيك به كيمياء به أبانا جي حموي قرآن خود تعالى قانون خود تعالى كائنات دنا أو قانون فيزيكي أو قرآن فيزيكي كي دانينا الله تعالى شكريا تد حقيقة ده ميزني إنساني قد بن چارچبا إسلامي ده العلم فيزيكي ميزني وي خداي خناس بكيم معلش من بين من الانجليزي من اسكان بك تمكن كرم كم يعني تماشي معنا تلفونش منها تقصرين ميزين بله كرم كم بله عليكم السلام سر چاما بله جانيه ده متشنامي كرم كم نا دنگه تنا چه جانيه اینی بجا Evet. ना yapıyorsun ha? Ya बढ़िया निकाह है zina kiriya. Uydi piştir nikah bike, tövbe bike, Khud Teala afut ke vi günah. Uydi piştir nikah है ne zina ya? Na. Saçma olur. Olur. بله گلی تماشاوانه گلی خوشگو برای هیجا اهلا و سهلا او حواله سیپان چی ما بتشتی هنی گناه تشتا گو رب عالم گو نکن خوشه دور بکن او یعنی دی بو گناه اره سوچ گناه معنی یعنی سوچ انا گو دولت تشتک اشتره به نکا او تبکه یان به بکا او تنکه گو به نکا او تبکه نه به سوچ
لقارشي دولة تسوج تكنولو سونج يعني گناه چیار تشتی گو رب عالمه گو نکا خوشی دور بکا و تبکه ابا بو گناه يعني سوج رب عالمه به پیس صنعت شیطان خوشی دور بکن رب عالمه به خوشی دور بکن يعني لو قاوي جي آبا إذا خو ميز جي آبا هذا ميزا خوشي بخوا هذا هيدي سيبان تتكيقو يعني بزوري يعني تشوي زماني فهمنا كم خوشكاتي اشتبني تفهمنا كي ميز هذا ميزي بخوا قابات ميز كر ميزا خو نرجين توالتي بكا قداها كده جاري ميزا خو بخوا أو جي آبا الله تشتي بيس يا ربي عالمي دبي بيسا جي صنعت الشيطان خوشي دور بكن دبي ناو جي آبا بنزين جي آبا مازوت جي آبا هذا ويجي أو جي وكافي هذا فخوا جحر جي وكافي جحري جي بخوا بلي كرم كان سر چاوان وسانا وده اشترازي بك كرم كان علي فرق ناكي حمية يعني تتخوازي يكو تتخوازي حموها سر عبدو بيا ربي أبي ياسيني قو مخوندن يا ربي خيرا وبقينا رحي فرانكس ناولو ختم چه نابي تهزار ياسيني جي بقيني نابي ختما قرآن سريع حياة بنيا وختم أو خيرك ودبرك سورتك قرآن بقيني وخيرك ديا نو نابي ختم صد جاري جي بقيني نابي ختم خيرا ياسيني بسري خويا يا سورتك دي بسري خويا ويا سريع حياة بني قرآن ختمك بسري خويا أنا يا قلت أخوان مدس خويا تسليمك أنا إشتغل لازمي أول بس ده سر چاوا خود إشتغل لازمي أول بس سر چاوا أنا يا ريدور أتناين موشانا زندي جارك متاني أتبقي جارك بود يا دجار متاني بس تحقيق وتهونك تحقيق خوار يعني تعيشيخ وخناكر زتين مش بوتشه جبل شكاية حوالي فراسة شعبان السنة حوالي سرقان كلام كان پیرکا کو عادت دبی حیزا دبی دنیفاس دبی روشی نگره شو نکاری روشی بگیره حراما او پیش را چبکه قضا بکه خیره وی دیسا عینی لولا معذرت هبو يعني نبقستي روجي أخونا قلتيهم بالي سرقان ولا كرم كان سرقان ولا وشانا زندي كرم كان وشانا خان زندي بكم مثلا بوليسي عسكري دولتي أو شي إنسان نوكم هنا قابات اشتكيت ببكيان نكا أم نويل البروة بتجت أو شي إنسان كي وقتها وبركي تشي خورت إذا السلام عليكم. عليك كلامكم خيرات يا بالي سرقان والله لا تهم شكر سيدات شاني نجيم ناينها جناين لا قايت يا سيداين
هذا أنا قيمتي حوالی سرقان قصری نمیزنه دنگیت نداد این نظام نش تلفونا من نش یاتی نظام يا ربي عالمي لا يسأل عما يفعل لي وهم يسألون الله جتشتاقوت كي سؤال جي نايكرن تنقال بما تشما حالو كر تشما حالو نكر تشما فلان تشت حلال كريا تشما فلان تشت حرام كريا تشما بتشت حالو چه كريا تشما بتشت حالو چه نكريا دو ملكي خدا ملكي عرض آسمان هي الله تعالى سربستا أملكان السؤال اش خدي بكن لي وهم يسألون لي سؤال ويش إنسان ولي كرن وتعالى وي سؤال اش مبكي تشما حالو كر تشما حالو نكر محمد سجاوا خودش ترازی بی يا عذر دبيوي عذري خوب قازي عذر جمنا قازا أدبي فلان تشت حلالة فلان تشت حرامة تحقارت الويت شتيت كي توبة بكا عذر خدي بخوازا جمنا قازا سيدة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته خيراتي دنجيم هات دنگت هذا ماشي تشت كي سيدة تشاواني ولا جاني تسابي تشاوي ماشي من الحمد لله شكر لله قلت باش وين باشاد الفاس ورا 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 فرساخ سيدة بك ورا صالح جارك ما ظنت كلية ورا السيدة عارف جامر بيجي فهيت كي بترى بشتغل مقازج دلواي بيجم بما صار ما لازر مو لاشي زحفن بس هر ما لازر ازواجك ما قلناها ان نقولها مويلا شيء خوي كدري كدر بشتا خوا سنغا خوا وبيا حمود قلت لك كده يمثل مو يعني حمود ترى هاش بعد سيدة مثلا بيازي مثلا بشتا خوا بدنا خوا سنغا خوا تبي سنغا خوا وتقول زيادة زحبن عشري زيادة ويدي ويحسس دكن ويتخوريني خويدان دقري وزيادة دبن بلا سبك بكي سبك وقت مو بورا خو سبك ناكي مو بورا خو ما مكيني لكن سيدة قلت تفكر او هي بيهتر دريج تبن او خرابتر تبي نش خو عول بيني اشتي حتى ولو خرا كريا عيارا خرا لا سيدة لا ما مثلا عائلة كم بدون كار شاني ملكا يا ما عائلة جولونا قال كلمة يخش هيكنا مقوم سيدة باللازري وتقول روت بكي دبي وكا بيركا شينا بي سلام خو وكا بيركا جموا صافي بكي لا سيدة شينا بي كير ناي بلا سبك بكي وتقول عاشري بي نگو مکینه هاي ده بجه هي بهتر خرابتر که هر سفر بجه به مکینه جه لازر جي ولو كي لازر جي نا سيدة لازر والخلاص كي بتمامي خلاص كي نا بشتي زمانك يدرج ديزا تشيدبن تماما دي نا سيدة تمامي خلاص ناكي لواكمت كي يا خوك بيرك الرد كي تشينابي يا زلام بيقول زلام بموي خو زلامه وبيرك تشينابي قول رود بي وكا بيرك الرد بي تشينابي وكا اوكي تعرف ده سيدة او محموكة بهناك تبا جهنم كاباسلو هكا تي خوشك سوالا كيف بك هكا تناكي بخاطريتا لا ميكون قصينا مزينك ماشي سيدة أشهد
سيدا بيجي عمو كاسي ترسي يا إذا دقيقة يا زي بيجي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسول الله. عفرم معناه إيش يا؟ معناه شهادة قدرة أو خد تعالى إياكم محمد رسول الشيء رسولية. نا أري خدي يكا اللي تفرد نابي خدي يكا تمام راسته خدا يكا لبري تفرد نويت بيشي مثلا إيش؟ 1000 جار اد بيشي مود بيشما تا 1000 جار تكرار تكي بانا بايا 1000 جار تكرار كريجي دفي غيره شوت غيدي دركتيا غوي قبض نظام از باور دكم بقلبي خوا وبالزمان خوا اقرار دكم جوج الله بيبا تو الهي حق نين جا الله بيبا تو الهي حق نين نقول بخدي يكا بحسا الهتيت كي اله جا الله بيبا الهي حق الله نين تام اله başka ilah yok ve Muhammed onun elçisidir. Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah çoktur. Fakat hak ilah sadece Allah'tır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. İlah çiya? Yego mu tecrübe taat ve ibadet biki. İlah manevi çiya? Yego kanun ve nizam serserime çeki. Yani hakkı hakimiyeti, hakkı yönetimi, hakkı yasa, hakkı kanuni ja Allah tenereya. Envi hakkı ja Allah bebe nadin tık kesidi. فهموا؟ وكاو برسيدة ها سيدة أرجع أم سفراتي جماعة لازم جات أثر هنجي تشبو أم نهداك ونم دوركينا هلا ناي بيرامن خودي ناي بيرامن ما أقدر أم ده بازداك ومشتت برسي هركي ويكو أم بيجي خداش بيراتكم حنجي خلق تين ودشن أتسري مدا قيد خلاص سيدة روجي بيستا تصفني بيجاب سيدة سوري كم ديشتا هيا أم هو مسلمان olarak her taziyaya ki falan. Evet. خير أن قلنا شيء نقول هذا خير يا زبين. مثلا جيران ما غير مسلمان فالله إزدي مجوسي كيد ببلا ببي إنه مسلمان. هبن جيران ما هبن نخوش كي واتشي وام كارن هن سردانا وا. مريكي واتشي وام كارن هن طازيا وا. لبلي أمي چبيشن د طازية دا أميش خويه ويرا جاقرباي ويرا مي بي خدا صبري بديوا سري وساق بي خدي صبري بديوا لأمنا بي خدي رحمة قولي كي جيوي جنت بي لورا خدي تعالت بي جنت آمن رحمة من جغير مسلمان را نينا جي مسلمان را تني رايا جوي نا مسلمان را أبي قول سر كفري مر بي غير مسلمان بي كتابة خدا پیغمبر خدا قبول نکر بي اسلام خدا قبول نکر بي خدا تعالت بي حرم الله عليه الجنة خدا تعالت بي من جنة لسر حرام كريا يكي گو خدا جنة لسر حرام كر بي چاوات بي خدا جيب كي جنة خدا رحمة قولي كي ولو بحثاوي نكا ليش خويه وي ربيجا بسر وساق بي خدا صبري بديوا خدا مصيبتاوا بجبريني اولو بيجا نخوشي وي چيبو هل سرداناوي عيشة كي وي شكت هر آلي وي هر خدمتك كوي عيشة كي بيشيبو آلي وي بكا لوي صميميتا سرداشية سريتية سروكاتي مصناتية جو سروكاتي مصناتية تبكي نديدا سيدا بكيم هو فاتحة يدخويني ها إمات بيتشه يا تنقاري فاتح تنقاري بخدي رحمة قولي كي خدي جيب كي جنت تبي أزي فاتح بخوين قرآن خدي ياود حياته خدي وين إنساني قرآن قبول نتكر دبيس قرآن قبول ناكم ويجي تبازي قرآن شير خوين ما نتشلش كيا قوي ساق ما يا حتى قوي ساق حتى قوي ساق دبيس قرآن قبول ناكم محمد قبول ناكي كتابا قوش محمد رهاتي تبازي شير خوينم فاتحة قرآن وقرآن قوش محمد رهاتي قبول ناكي تبي كازي قرآن شير خوين ما نتشلش كيا فإذا بلي بجا أزانم قونا تشيكا دا أبناكي مثلا خيراوي هايش مهورا يا هو مسلمان ولا كريا فلا خيراوي هيا يا ما هي تفهم نكري يا ما ما تشيش نفهم كيف تمام تحمود شو أريم هو تشكم هو ناتشي شيء
سيدا كام سا خودش راضي مهوش خويه چه تعزیه نکی مهم مسلمان چه خويه چه تمام هر خيرة لي قلت شوي بفي شكلي تبيجي قلت بفي شكلي بيجي خيرة لي بشكلي دي بيجي بقناها تفاتح جيرة بقيني بقناها تجيرة دعابك تبي جهوي جنت بي بقناها خديت بي ازويناك ما جنت دت بنا ولا خديت جهوي جنت كي قلت له بيجي بقناها بناكت به مجملای ما پرسیت به گوتی خیر یاس نابه شو به ملای گنده ما گوتی خیر یاس نابه دنیا به دنیای خوشگله به دنیای خوشگله خیر یاس انا نولو بانا اسلام اي قلت بانا نچا نولو جيرانه کی مگو كلام قصيدة قصيدة كوريا کی يهودي المدينه دولة الاسلام دا يهودي فالله جابون يكي يهودي كوريوي خزمتا پیغمبر تکر ايدي او كورك نخوش کت پیغمبر ما چو سردانا وی كوركي يهودي چو سردانا وی لبر مرنه پیغمبر ما وی دعوتي اسلامي کر گو مسلمان ببا كورك البابي خو ميزان كايان يزببم آننا بابي بي يهودي بو گو بیا باب قاسم بکا يعني بیا محمد بکا كورك كلمة شهادة آني مسلمان بو پیغمبر ما گو الحمدلله حمد جي خداي ربي گو شخص کی دی چیز جهنم خلاص کری haydi oğul beşterim TV kaz bir el Vatana şifa üzere bir şey inşallah. Ne gayr. Av boyağa neyno ka desmeş çenabe. Av na çebni desmeş çenabe. Kerem kene go kamerayı. Ego kamerayı bخازي بلا وړي. Kerem kene ego kamerayı bخازي بلا بيجي. محمد آفشین کرم کورا محمد آفشین مثل شوپاندی محمد آفشین کرم کورا بریامن بله کرم کورا آواز تجی شوپینم کی جوا عول بشینی محمد آفشین محمد آفشین کرم کم بریامن به بری بریه نبی کرم کا کرم کا قمره بیشینه
Canlı yayına koy bakın. Ulvede kamera ecmine bir şey. Ya درزی ايش بو شكر درزي الخبز روجي خرانابي محمد آبشين Seyda çavay. Başın yani sabit çavay. Ama tıbaş ve ola Seyda. Seyda pırsa kebin heba ya. Kerem ka. Seyda vega falcı ne falcı. Arey. Vega wa bawer bikin em nekin valla ez nizam ya. Ve roje falcı ka min raşta yayine Seyda. Ya gota ora jmira ew ka babeja xalata babeja şum xalata aveştim. Piştî xelata avêştim ez hatim yayînê dîsam mezendim heta benim geçmişime kadar da çıkardı Seyda. Geleceğimi de çıkardı. İş çalıştığım iş. Tabii jimire got ez şoqê dezmam. Vega ez vî bawer bikim nekim nizam Seyda. Vırra. Nakhi. Vırra vır. Legum hu bawer neki. Hilekek divi işi de haya. Ere. Wekî go hemû tiştê zanî kapsekna. Ere Zanê Seyda. te çi derbas kiriya. û zanê çil pêşat te ya. û tu li kûdê şixuliye. û tu çawa te. Han nizam tîş kûdê. Nizanim hane tî li kûdê. Nizam îşê te çi ya. Nizam tu li kîjan bajarî. Navê bavê te çi ye. Navê diya te çi ye. Tî çend salî. Tu zewcandî, tî nêzewcandî bê. Ha nizanim. Ha tu kî bêje ez anima û derawat kî. Kî bêje ez anima û virat kî. Ew însanê got gotî jî derawat kî. Wekî got tişta zanê. Ya çima li benda perê xelkê got fala. Her bila ji xwe re xezîna bibînî naxwe. Bila cihê xezîna derxîn. Çima Seyda fala û ez eş pera dibekê. jüre migo ve hayatı da Allah'tan başka kimse geleceği görmüyor. Ez jüre migo. Migo bak peygamberler bile rüyaları yorumluyor. Onlar bile geleceği görmüyor. Gavam jüre ula migo mezandım min evke daveşt. Yayine daveşt. Sonra çum ev kırım araştırmış kırım. Yaz dikir got gava ye kulo ekbe gava ye kulo falcı be nava da evkeye. Cinhana. Gavaz nave خود تعالى مقوت تام نابه پنگاور گاوا مقوت من او که داوشت یا من یاینه داوشت گوتن نوا دیسا چما ولو کرسیدا Ya malumat ta تعيشي بيخراكر مثل ربي عالمية قرآني دت بيجيت بيقول إيش محمد دت بيجي دبي يا محمد شوارة بيجا أز غيبي نزانم النزانم تشل بيشا منا دبي قوهاجن مزاني بانا مني هر تم تشتا باش مني شوارة بدس خستبانا وتشتا زرار مني سر خدا بانا عليكي أجي نزانم تشل بيشا منا يا پیغمبر خدایا گو خدا جیر نبیجه نکاری فیدل خوب که نکاری زراری سر خوب دی علی کی مثلا هاتی برک کے بچے بلکی تدویر ایده قضا بکی گو تزانی قدره بانا تی قضا بکی گو تزانی بانا عربات وی قضا بکی تنتشوی پیغمبر مجی عینی ولویا وی درک کے بچے بلکی دویر ایده قضا جی بکی بلکی دویر ایده بمی گو پیغمبر زانی بانا گو وی قضا کے گو اجی نتشو لیان نزانی او جی وکما انسانکا یا پیغمبر نزانی بغیبه ایدی او فالجی و چوازان بن او خلاص فراد کم حیله ama کبا seyda اشاره بیا yek akle min de bu navak akle min de bu ulo jmre deftere de yaz kir ulo şani min da ev çilo çedde او جی فرا دروات çilo dibine ya ya seyda jmre نزانم goten nave اغ عيش صنعتك وي حيلك وي هيا كي صنعتي ere بعلمي خو بعلمني شغل بك عيش وي صنعتي درخي ايش كي جناها پیغمبر علیه الصلاه والسلام به ایگو بکی و ایگو جواب باور بکی جی لعنتا خودی لی yani em bawer nekin seyda. اره Tamam teşekkür ederim Seyda spas dikim emriki te rica te سلام انا وسهلا اوغل بسلام sen şahane Seyda sağ ol.
Hatırlayın. Hatırlayın. Zaman temaşavanı من جانا زيدت من جانا كيم دمنا جنزانم ya geri temaşavan hevik ki rica ki jokum onu dicara serhat telika khol ekrani bidin onu dicara serhat telika khol dicara serhat la ekrani bidin belam kemne keşfet eda kelam kene go qamara dişeni bla bişeni geri temaşavanım hay 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 ya Rabbi alemet bi دعايتك وتمت كلمة ربك عدلا وصدقا قوتني ربيتا يعني قانون ربيتا كلامي ربيتا يعني قرآن تمام بويا بعدالتي وبراستي يعني قرآن راسته وعدالتي دهيا واتيقو كتابا خدا قوتنا خدي قانونا خدي ببي حاكم وي عدالت هبي وتاقو نبي حاكم وي الظلم هبي أبقى الظلمة قو إيرو الدنيا هاي يجبو تشيا يجبو قو مدبش قانونا الله تعالى قريايا يدي خو تعالى جي ظالمة كافرة مصلتي سلسلمتكي مبخوب خود بردينا بهب مبخوب خود ببكتنا وخو تعالى الظالمي كافرة جي مصلتي سلسلمتكي ويدي مبودستي وما جزاتكي مدبش قرآني قريا ما تشو لا يقلق ديمقراطي كومونيزم سوسياليزم فحشاتي وچپالي پاویون و دیسکوتی بار و پاویون و پیلانج و içki, kumar و faiza Avrupa maani nabkhoda و قانون Avrupa maani layıklık و demokrasi, komünizm, sosyalizm maani nabkhoda İdi خود تعالی جی آن حال مبدسته و کافر مجازات که و مبخوب خود مدبردین ابهاب و ایدی ظلم و نحقی نمتکرم Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hayırlı akşamlar Buyur. abi. Sağ olun, teşekkür ederiz. Nasılsın, iyisin? İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Elhamdülillah. Buyurun, sen nerelisin? Ben İstanbulluyum. Ahlen ve sahlen. İstanbul. Ben de Mardin. Sen Mardin. Evet. Kaç yaşındasın Buyurun. abi? Kaç yaşındasın? Vallahi iyiyiz. Hele sen söyle ya, ben kaç yaşındayım? Bence 40. Maşallah, maşallah. Evet. Tam yani, tam çıkardın. 40. Oo, Bazıları diyor ki sen 55-60 yaşındasın ya. yok ya. Allah bazıları bana öyle diyor. Diyor ki sen 55-60 yaşındasın. Ben 40 yaşındayım. Fakat 55 yaşındaki gibi de gözüküyorum. Yani ihtiyarlamışım ben. İhtiyar gibi gözmüşüm. Buyurun, sormak istediğin dini sorular, din hakkında, İslam hakkında merak ettiğin dini sorular var mı? Buyurun, sorabilirsin. Abi vallahi bilmiyorum, aklıma gelmedi hiçbir şey. Sen namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Aferin. Oruç da tutuyorsun. Aynen, oruç da tutuyorum. Aferin, aferin. Peki bize kelime-i şehadeti de söyleyebilir misin? Söyleyebilirim abi. Aferin, hele söyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Aferin, aferin. Peki manasını da bize söyler misin, manasını? Söylerim abi.
Ben Aferin. şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Aferin, aferin. Valla çok güzel söyledin. Çok güzel. Maşallah. Tam dırzi bekir. Aferin. Allah'tan başka ilah yoktur değil. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yani sahte ilahlar çoktur. Fakat hak olan bir tek ilah vardır. O da Allah'tır. Peki ilah ne demek? İlah kanun, yasa belirleyen, kanun. Biz insanlara emir ve yasak veren. Bu yasama yetkisi, kanun koyma, belirleme yetkisi sadece Allah'ın hakkıdır. Allah'tan başka kimse bize kanun ve yasa, emir ve yasak belirleyemez. Anladın mı? Biz Anladım abi. sadece Allah'ın emir ve yasaklarına itaat ederiz. Eyvallah. Aferin. Seni tebrik ederim. Güzel söyledin. Sağ ol abi. Eyvallah. Sen Kur'an-ı Kerim'i okumuş musun? Evet abi biliyorum. Ya hala bize bir Fatiha suresini de okur musun? Fatiha suresi. Tamam abi okuyayım. Okuyayım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdine sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim velezzâlin. Amin. Aferin. 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 Güzeldir. Fakat şimdi hani Arapça alfabesinde bazı harfler vardır. Türkçe alfabede yoktur. Diğer Latin alfabelerde yoktur. Hani H. Bazı gırtlak harfleri vardır. H, H, Ayn, Gayn, Vav, Kaf. Bu harfler Türk alfabesinde olmadığı için sadece Kur'an'da Arapçada bu alfabeler olduğu için buralara da dikkat edersek Kur'an'ı tam doğru okumuş oluruz. Mesela Elhamdu diyeceksin. Elhamdu, elhamdu H harfiyle söylesek yanlıştır. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemin değil. A harfi değil. Alemin. A. A. Ar-Rahmani. Ar-Rah. Rah. Ar-Rahmani değil. H harfi değil. Mesela gayril. Gayril demeyeceğiz. Gay, ga, ga. Gayril mağlubi. Tamam mı? Bu harflere de güzelce dikkat edersen birisi sana öğretirse inşallah daha doğru olur. Tamam mı? Tamam. Aferin. Teşekkür ederiz. Katıldığın için, geldiğin için canlı yayına teşekkür ederiz. Ne demek abi? Evet. Zamanını fazla telefon oyunlarıyla harcama. Dini kitaplar oku. Dini videolar seyret. Tamam mı? Dini bilgini geliştir. Dini bilgini mesela siyer kitabı oku. Peygamberimizin hayatı yani siyer kitaplarını oku. Sahabe hayatlarını oku. Tamam. Dini hikayeleri oku. Kur'an kıssalarını hani peygamberlerin kıssaları vardır. O kıssaları oku. Tamam mı? Ben okuyorum zaten. Aferin, aferin, aferin. Sen kaç yaşındasın? Ben 14 yaşındayım. Aferin. Valla senin annen baban sana güzel inşallah eğitim vermiş. Aferin. Sana da anne babana da. Sağ ol abi. Haydi Allah rahatlık versin. Hadi. Haydi Allah rahatlık versin. Hadi iyi akşamlar. Oğul bey. Kerim Kerem ka. Beri Kur'an-ı Kerim Kerem ka. وشانا زندي ذكا وقامنا اجمنا بشينا مراد اسمي مراد الشيرواني اهلا وسهلا اخي مراد بريامن
بریا من کرم که وشانه خواه زندی وکا ولا وشانه خواه زندی وکا وش مرا قمنه بشنا بریا من نابه بریایا به چیه بری کرم که ولا وشانه زندی بله حوالی مراد باشا تو مدرسه خوینی قرآن کریم کرم که جانی اینا خوب که و قمره اجمره بشینا البنده و مکی زو بشینی اوی ولی تمام قرآن کریم جانی اینا درکبه جانی اینا من درکبه تش خوره جانی اینا وکا ویدی الویدی تیج مره شینی قرآن کریم درکبه جبر درکبه جوشانه من درکبه شخوره جانی اینا گو تفکری جتی مبینی الویدی الخواره دو چزگی یکا صور یکا شین هیا پبا ده حلقه ده صفر هنا تی پیل ورکی و ناوی منی خویاکی والا سانترانچ نه نگونه همون سانترانچ بلیزی لیزیده سيدة مرحبا مرحبا سر چابانه مسانه تشاوي تباشي ان شاء الله دانه تصابي خودش تازه چوای تصابي خد على سلامتي بديش لا سيدة ما يباش من سلامت بي ان شاء الله الحمدلله سلامتي خد على سلامتي بديش لا سيدة سيدة برسقيا مش بروجي يشتهي بيها سر چابا کرم سوي تشافي تصابنا خدش ترازي بي ان شاء الله خد على روجيني مش هبقى قبيلك آمین خودش تازه سيدة تراسيب من روجي يا اخو خوالي تفهمك آره لباس بلا سبب يعني بين قصير بين ندن تشتك تنبي يوم ولا تعصولية زبيجم لتبيجيا بوشمانية قالك ما يدلي متى تراستي بفي باشه از قالك اب هبال وشاناوي قطبو هبال تبع حمدي يعني تروجي قطك كلام هبالي عبد السلام شعباناتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد السلام بخيراتي خدش ترازي سيدا خدي خيرات مزنقي تشواني سيدا باشي هي ونرازانا والله سيدا مدار هو تكرر حاج نو خلاص ما شاء الله إذا باشا صار خيري بقود بيشترى خدش ترازي سيدا خدي خيرات مزنقي تشويا با مزروت من نزاني بسيدا قري والله از مهماني با مزروتم ايه صبي وريان تي من دشمه سيدا نو والله صبح جناين صبح قد خيام نكال ورن ايه باشا سيدا ناخوان تشوانا باش ان شاء الله سيدا والله باشا جاني سامي خدش ورازي بي يا هون شتك والله باش سيدا خدش ترازي والله حوالجي زحم الحمول جمبون مشخوره تشاتشي كربو مشخوره تشي كفته دستاتشي كربو وما سيدا تنج ميكيم بس خدش ورازي ما بلا والصبر كربانة كاتا زات ماما اما ان شاء الله جارك قديش تشيب كن سيدا هذا نصيب عافية بيج ولا حنكاتكم عافية بيج ولا هكا نصيب كان سيدا سيدا مساعد بي ام هناك برسا سيدا بكنج بكو تماشافان جي استفاده ببينن وام جي بي كيف خوش ببن بالاخره سيدا بي مگو بریاتا جامعه کی هات ایدی پرساوی نیوی دما از جواباوی بدم بلکی نهال بله که كرنك سيدا افهم گو ولم به حمدی خوا یعنی گو من روجی قصدی کا روجیا خو خواریا به ت معذرتا من تسوج تنب ت او کی تنبو معذرت نبوشی روجیا خو خوار از زح پوشمانم ماوی چاوابی تمام بله پوشمان سيدا بو بلا توبه بکی ان شاء الله خو تعالی ویگونی عفو بکی لبلی مجبور قضا بکی قضا وی جوی یک روشی یعنی 6 روشی قضا ناکی روزه که تنی وی شخوره قضا بکی و بلا
توبه بکەی وەختەی گۆ درەوەکانی دە بڕۆژیتی تێکلیا جنسی ژنا خۆرە تێکلیا جنسی گۆ چێ ببێ هاهەنگی جەزایەوێ ئەوێ 6 ڕۆژی ژغینی وێ ڕۆژا گۆ خرا کریە 6 ڕۆژیژی کەفارەتێ وێ ڕۆژیا خۆ قەزا بکێ کەفارەتێ خۆ ڕۆژی پەی هەردووێ بگرێ لێ ئەوا گۆ نەب تێکلیا جنسی نەب عەلاقا جنسی بێ نورمال یعنی بە ئاوێ بخواردنێ ڕۆژیا خۆ خرا کردبێ دیسە گونەها لێ جەزایەوێ یەک ڕۆژەکە تەنەوێ قەزاکی خلاص بەلێ وی 6 ڕۆژی وێ بێ ناڤەر بگرێ سەیدایان وێ ناڤەر بکەویە دەبێ بێ نابەر قوتبوون متبوون تێدە نینە بەلێ سەیدا ڕۆژێکە تەنێکی نابەرێ بدێدە ئەو قاڕۆژ دشەوتەی بەلێ سەیدا سەیدا تێ گوتن دبێژێ وێ کافر ژی وەکە مسلمانە هەرنە جەنەتێ گەلۆ vêya çi qasî rast e sêda dibêjin kî dibêje awana dibêje sêda êgo baweriya wanî ne belê ew ji xwe re dibêjin belê sêda dibêjin asıl go xwediyê cennetê bêje xwediyê cennetê kî Allah Teala ye belê sêda Qur'anê da Xwedê Teala go negot bê dünya alem heme bila bêje nexwe ez jê halê bêjim ez ji xwe re dibêjim ez ê bime waliyê Mêrdînê ez walî me ez ê keme qedr wê da ez ê bime general ez ji xwe re dibêjim ya şert û şurûtê min dewlet bêje heta te bikme walî qaymeqam memûr müdûr şert ev hinek şerta têne got ew şertê min ne li cih bin ez heta êvarî ez bêjim ez ê bime çime ser wî qoltiqî bime keme wê qedr wê da ême ser wî meqam û rutbeyî ولو دنیا عالم جی جمره بیجه تی چه ورته چه سروی مقامی ایدی برازه چه مور نه گو دولت قبول نکی دولت امضا نکی اسکانم جبر کو هر مثلا قلتغی قای مقامتی والیتی و رتبه و مقامی و رونم نه گره دولت امضا کی مالسیدا خودیه و امضا نکی ان کلم هر مو دري نو ایدی خودیه جنتی کیا الله تعالی یا گو خود تعالی اذن ندی دبیجی ایگو ایمان و باوری بمن و پیغمبر و منی کتابا من و بروجا قیامتی قانون و شریعتا قبول بکی او مسلمان ازی و جنتی یگو انکار پیغمبر من انکار کتابا من بکی او کافرن ازی و جهنمی یا خودت ازی و جهنمی او بین او شخولت بیامنا ولا میچ نجم بچینی شخولت چینیه دا بله سیدا انا سیدا دوان دایره دولت دا و دوان کتاب گل مکتبان تینا پاروکرن جورنجیارا جوان طلبارا سیدا لسر حمواجی پیشیا وانا داویا کتاب وانا دا و د محکمه وادا و د صالون وادا و لسر متروپول وانا د حموا دا جی تین ویساندن د بیژن حاکمیت قایسز شارسز ملتندر گلو وینای د قرآن کریم دا حکمه وینای چاوایا او شخولت بیژن دنیا عالم شخولت بی حاکمیت جملت ریا اولود بیژن ربي عالم يجد كتاب خود القرآن ده قوتيا إن الحكم إلا لله الله تعالى خديا عرض عظمانا الدنيا خدا والعرض عاصمانا بحاكمية جمريا إنسان يجد بنا ولا جمريا إيوك خدي بي يعني إيوك إنسانا بي حق حاكميتا كائنات يا عرض عاصمانا حق قوشكير بحقش خدي ربي الشقة أمش خورا 8 مليار إنسان 8 مليار إنسان نفوسات دنياي 8 مليار به 10 مليار حموجي بيجن بحاكمية جملت ريا قبول نابي حاكمية إن الحكم إلا لله حاكمية نشتك كثيرة إلا جل الله تعالى ولله ملك السماوات والأرض ملكية أرض وعاصمانش خديري نشتك كثيرة بيچلو خديه مالي يونتما مالا ويدستي ويديا ندستي كثيرة بيچاوا خديه وي عردي خديه وي شركتي خديه وي فابريقي يونتما وي دستي ولديا ند دستي كسيديا اي ملكي عرض واسيمانا جي الله تعالى يونتم حقي خديا ايدي دولتي دنياي وي حقيش خدي دستين ددن اخوا ددن ملت خدي قبول ناكي ولا يشرك في حكمي احدا وتعالى كسيد حكمي خدا ده حاكميته قانون شيكرني ده كسي ناكي شريكي خوا لأن الدنيا دولتي دنياي خد كنا شريكي خدي ده حاكميته ده مال سيدا
سيدا هالو دنا ملتا ويا عادت شاخي قول كلمة شريعتي تي قوتن واناجي دبهيزن زحف ملت شريعتي ولو بتشتكي وقو إنسانك أنا رازهي بي وتوينا جخورا بكي ولو بي عادز دبي وآفانا دبي جن شريعت ما باش دبي وشريعتي ولو تشتكي نباش ونخوش وقتل بتشتكي قتل كرن وسترجي كرن بتشتكي ووصاد زانن قالوا الشريعات تشتكي تشاوايا يا الشريعات قانون الله تعالى يا قرآن السنة بله قرآن أو كتابة قم إيمان باوري بيانية قرآن كريم أو كتابة قم تعالى محمد عليه الصلاة والسلام للشمدية بله شريعات معناها الشوب معناها ريباس ريچك إذا مثلا كيان ريچك يتكن ريچا الله تعالى ريا خودي قانون خودي قو قرآن كريم والسنة پیغمبر ميا إنساني قو مسلمان بي مجبور قرآن إشخورا أنا يسا قبول بكي قو بيس قرآن أنا يسا قبول ناكم أو جدين دك كبي إنساني قو بالشريعات قبول ناكم يعني قرآن يس قبول ناكم شريعات خودي يعني قانون خودي الله يقول بيس قبول ناكم أو جدين دك كبي كافرة نو مسلمانا وخلاص بله سيدا اما هناك بحثا جنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام بكن سيدا ايرو دنا مدى بويا عادات ام فان فوتبول جيا ام فاني قد سر دزي فيلما وفان دزي فيلمي فحوشي وبيسو تشابالا قوتنا سر فان ياينا وزارو كمجي جبواناتنا خاباندن ولو بلين جالتي دبن ميجي دوانا ددنا رازاندن انا ام دخوازن گو زاروکه ما مسلمانا جیانا اصحابیا و پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام و خلیفه پیغمبر علیه الصلاة والسلام واناش خورا بخنا میناک لبل ام واناش خورا ناک نمیناک و ام وانه گو وان قمار مظن و وان شرقی جا واناش خورا تخنا میناک پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گلو جیانا ویولو بکنیتی جیانا کچاو دا در باس کرن گلو زح زنگین بو گلو زح دولمند بو قالوا له كيف السوق خذ ميزان ازيد دا انسان يا نا يعني جيانا پیغمبر عليه الصلاه والسلام لو بكنيتي قالوا جوابو ويقى پیغمبر عليه الصلاة والسلام او جيوك ما بشرك بو انسانك بوش بابك يودك كي بويا انسانك او جيوك ما دخوي دفخوي رادزي چید به برچید به دو ترسه کیف خوش به عادز به بیناوی تنگ به و بمره و مر دزوجه لسوقات گره انسانه لبله فرق کموی جبهه جویر وحی هاتیا يعني بو پیغمبر كتاب جيرا هاتيا خود تعالى ويل سر أخلاقك مظن وإنك لعلى خلق عظيم قلت يتي لسر أخلاقك مظني بوي وحيه وبأدب التربية ربي عالم وإن كنت من قبله لمن الغافلين بريا في وحيه بريا قوان في قرآن اشترى بشين تجي غافل ويتتتش نزاني يعني ايقو محمد نورمال بشريتي فرق درخست جوا إنساني دي فرق لي كر تشبو بوي وحيه يعني أخلاقي وي قرآن وقت يقول أمشي حياتا بيخمر باش ناس بكن شخورة بكنا ميناك قرآن باش فين بكن ناس بكن أمشي جوي أخلاقي بيخمر هم هنكي وبي بوياغ بكن ببوياغا خده بوي أخلاقي بيخمر عليه الصلاة والسلام بيشلو أوش حمو بشريتي قيمة تربو أمشي هنكي أمشي بسطينن إن شاء الله أمشي أمي بقدر بن وتعالى بيجي تشين دبي جوارة رسول خديدا ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر جوارة رسول خديدا نمونك سبحيها يا ون بيغمرش خونا بكنا أورنك حتى مي بكنا أورنك جي دبي قوام ناس بكن حتى مي ناس نكن هم نكان مي بكنا أورنك يرو خورتي ما كچي ما كوركو كچك كيش خورت كنا أورنك واساناتشيا وفوتبولجيا وسينماجيا وتياتروجيا وشرقيجيا واني ديزي فيلميا واني وبرنامج تلفزيوني وانا شغلت كنا اورنك چما وقت كنا اورنك 24 ساعت الوقت ميزينن
24 ساعة واتا ماشتكن واناستكن هلبت يواكن أورنك پیغمبر خناس كربانه وي پیغمبر كربانه أورنك حياة پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبيقو أم چبكن أم بخوينن أم ناس بكن سيراوي وقرآني أم باش أم بخوينن أم ناس كن ناخير محمد عليه الصلاة والسلام نوك النورمال باقرال وبادشاه والسروكي دنياي بو أو جي نوك ما إنسانك بو روجك يكتبها بيغمبر دشتغلي دعر عليه بيغمبر مت بنطرسا دبي أزنوك واملوكي دنياي ما ده نورمال دشنا باقرالك دشنا حضورا قرالك بادشاهك دعر عليه نويرن دكلي ما بيجن بكا قرال وي سري مشكي كاوي مدانقيني وي تشكي أبجي نزاني بتشافي قرالك البيغمبر ميزني إدي بيغمبر بنطرسا دبي أزنوك ملوكا ما دبي أجي كوري بيرككا قول قوشتي هشكري يعني قوشتي قول برطابي مو هشكي خوارية أجي كوري بيرككا كولو قوشتي هشكري خوارية يعني بيغمبر عليه الصلاة والسلام كان نورمال إنسان كيبو لمالاوي عسيرك تنمو قول سرنوني وكا نوكا قرالو بادشاه بقول بولا خزمة شيوي هانا فلان وبيفانو ويزنجينا نخير وتيوي نانو زكوبو روبو دياما عايشة دبيجي دبي أم نه بيركي بيغمبر هبون جارنا دمه درباس تبو بروشاما سيتلاما نتشو سر تفكي نتشو سر كوش خوارنا قرن مالا ما چه ندبو بآبو بخورما ما إدارت كر هايدي معناه بناوا يعني مسلمان جي بلا ناخو نشغلي نخبتي تجارتي نكي جحتاني شفانتي قابانتي بلا نكي هم بلا نانوزكو بمعناه بناوا ياو بشغله تجارتي بكا جحتكاريه بكا يعني خباتي بكا قلت زنجين ببي وتبوي زنجيني أخوان دريا خودي دا خرج بكي الفقيرة خزمتي بكي بلا مسلمان زنجين بن معناه بناوا هم ولو فقير با پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبش قولة ترجيح كل قبو خستانا وتعالى كاريب وشاي وإحدى شرب كزير لبلي أو حياته ولو نقص ويا ربي قو رزقي مالباتا محمد بكا رزقي نانوزكو إدارة مالا سيدا سيداتا دي نهاكي شاخي قو زلامك يعني جنو مير بحاف نكن وقتا بخوازن گوش هفدو ورنا وقتاندن يعني هفدو بردن هفدو جدا ببني دي دولت مير محكومي تشتك پرد كي يعني نفقيت كي وأف جنجي بلكي 10 صالة بلكي 20 صالة نازوجي وياخد زوجي رسميني كعاخد شيناكي وأف ميريوي يعول وكان يزيكي 10 صالة 20 صالة تي محكوم كرن ومجبوري براي كي دي في بيركي قالوا أف جوي بيركي را حرام يان حلالا بيركا قو هاتا بردان ميرك جنا خو بردا حتى قو أو جنك دي عداد بي يعني سي حيز و سي باقجيا درباس بكي خودي كرناوي ستو ميري ويديا خوارناوي وخوارناوي جلوي و سكناوي قول مالا ميري خو بسكني عايدي ميري وي قو بحمله بي حتى قو حمله خوديني دستو ميري ويديا ليقو عدة خلاص بو ايدي خودي كرن يقدحا آبيشي نمجبورة ميرك نمجبورة بديش ناخوا جنك بزوري قدحك آبجيش ميري خو بسطيني حرامك قناه ايدي قانوني نهائي بشري قانوني انسان اي لا يخلق ديمقراطيه شتكن دبيقو هما روجك يجي 10 روجاجي الجم ميري خو مابي وميرك وي بردي حتى ميرك مجبورة نفقي بديدة او جنك بلكي حتى مرني ميرانكي بأزناز وجم يعني بزوجيجي رسمي نكاحا خو چنكي دقنش ميري خو يكفن نفقي بسطيني اب حرامك قناها هرچقا قانون بشري في نفقي بدنا جنكيجي خدي ندايدا حرام بسطيني حرام وخلاص مالا سيدا چقا زحف زمان تي درباس كرن ايدي پیش روجي دولو تي فهمي زحف اف كلمة لا اله الا الله اف اله كلمة زحف تي صار زمان قالوا قيم مشخورة غير الله اله شكرنا صار في كلمة اله تي اخافتنو و تي صار قندمي والله زحف فرسك زحف خوشا
بله شمات بالله خديت ببيجن بالله إله إلا الله قيش غيري الله إنسان إلهنا شغل دقرن غيري الله أم هناك إنسان إله جبوك وشغل دقرن قانون خدي قبول ناكن إطاعات وتسليميتش قانون خدي ناكن قانون بشري دقرن يدي لو ماني خدي تعالى ببيجن لا إله إلا الله واقع إله استختار رد بكن وإن شاء الله تنين عبادة بكن دنگ چاوه دنگ خوشتیتا بله بله دنگ زخ خوش سیدم هناك تماشمان به دنگ ناي والله خوش تیم سیدم دنگ مگو حتى ولو مگو حتى ولو بله تتشنا بيجة تدا قاجمر مصادا زي ولم كلام تتشنا كسيدم تماشمان والله تتشنا عزيزك بيجة بله سيدة كلام بيجة كسيدم تمام سيدة كلام كسيدم تتشنا بيجة حتى ولم قال لي تماشمان البنديبن وي هوالي مي عبد السلام ان شاء الله وي لسر وشان كلام كسيدم حتى بقر مصادش مرا بله سيدم السلام عليكم قالي هفالين هجاون ان اب هفالي ما قومت شوبينن وسيداي مال عبد الله كردي خليلا ون اب هفالي ما قلت سرفي وشانا زندي انا ما تماشا دكن ام سلاف وحرمتي خوش ورد شيرن ام دبيجن هون بخيراتن وخذي خيرا ومظن بكي بخير اخوا سيدام الله عبد الله كردي بشوبينن وي بارفا بكن جبو جو هفالي وجي صعبتي سيدا استفاده ببينن وهفالي وجه جي استفاده ببينن روبلا سيداي ملا عبد الله كردي لسر فيسبوك جي ملا عبد الله كردي خليلا ون بنفيسينن ان شاء الله وندور دا جي بدنا شوبان كرن بخير اخو لسر فيسبوك جي ما بشوبينن دفي وشانا ما زندية قوامتي نصر زمان وهريفارم صحبتي ديني دكن براستي جي تقازنجي ما الدنيا اللي جمع عبداتنا ام نجبوي قزنجكا دنياوي دكن هر ام جبوي رضا الله جل جلاله دكن ام جتك سفالا وام جتتا ما شفانا ام دياريا ناخوازن ام ناخوازن قوون دياريا جمرا بشينن هر ام دخوازن قوون ما قوداري بكن ومنون ما بشوبينن وما بارفا بكن وما توصيه هوالي خو بكن جبو قو ام ديني خو ناس بكن جبو قو ام زحب بن وام زيده ببن خدای خیره و مازن بکی و کار مجی تعقیب بکن از مالانینم بله از لسیدا گهداری دکم و از ریوبری صحیفه سیدای مال عبدالله کردی خلیل سر فیسبوک ما السلام عليكم قرآن كريم demiş abi size zahmet Türkçe konuşursanız ben Kürtçe anlamıyorum. Valla kardeşim sen haklısın. Yalnız yayın Kürtçe olduğu için Kürtçe konuşuyordum. Esselamu aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu Seydam. Seydam ma kay خوا سيدانا ودي خوام تيجي ايدي تهاتي مجبور هناك دوام بكن والله خوام والله بلا ترحسسنا بسيدا دبيجم بدا داوي كرن والله يدي ام دبي ياك هاي دبي ميري مزاف نحقيا متكي وقهل مناكي ما زنفشتا تشيك معنا نغير بنفشتا ايش صافي نابي يعني تبقى زي بنفشتا تشيك ميري مني يدي حاج مكي يقولوا نينا خوزي بنفشتا تشي ببانا بنفشتا في صافي نابي يا درمانه في شي ابا قالت ترسا خودي بوي ميركي لي تشيبي قابا ام ميرك ترسا خودي بير تشيبي وي بزاروكي خو بجنا خورا وي قنج بي وي باش بي اي ترسا خودي بير نينا عاود بي ترسا خودي اسلام جير ولي كوتن واعظ نصيحات وشيرت لي ونكرن هكا بفا تشيبو بفا تشينبي خلاص نما تشيبي يقد بما از مجبورم الخسوا خميزينم خدمتاوي بكم انا يا واريت انا مجبوري الخسوا خميزينم لي حقيقه نينه بلا خسوا من الجم بي تشميري خولني كاري بيجي هيدي امي في بكنا در بلا خزور نل جم بن امي چنا دبركي گو نوي جمع حقيقه نينه كر بابي خو ديا خو مجبوره بين جم خو مجبور الواميزيني بلا كر للديا خو والبابي خو ميزيني عليه خسون بوك نمجبور الخسوا خو ميزيني لي وقت يقول ميزيني خيرك مازن شيرا هيا
Vakti go ne mezeni, be ali na mezenim. Tamam. Merik jî naxwe ne mecbureydi her xwesteka wê bêne ce. Ji xênî ihtiyaciyê mecburî weke xwarin û cil û vexwarinê wê pêvan va tiştê dinê naxwe ne mecbûre bêne ce. Vakti go tu bê qenciyê nakê naxwe an ji wê qenciya diye zêde el te nake. Heqê wînîne got bê derxe. Diya xwe derxe, bavê xwe derxe, em ê ji cem wa derkevin heqê wê wilo nîne. Xizmet xêra xwe kir baş e û nekir jî mêrik nikare jina xwe re bêje illa here xizmeta diya me bike, xizmeta bavê bike. Lê bûk jî nikare ji mêrê xwe re bêje bê bav bike der. بله سیدا جواره دبیجن بێ با چۆپێ وەها نەسەیدا Arê. Nesibayî dî ew jî bine çok. Ma ew بله سیدا te heta wilo xort bê li ser xwe bê. Çok. Xwe Teala mezina Peyxember aleyhissalatu vesselam dibê ser xatirê sê kesa ne ji bo sê kesa bê ez rehmê li vayê erdê nakim. Yek ser xatirê zaroka. Du ser xatirê ixtiyara kalûpîra û ser xatirê heywana. Ya ey bûkê ta xortî newno Xwedê Teala ser xatirê wê ixtiyarê wê kalê wî pîrî xeswat te û xezûrê te yî kal û pîr Xwe Teala avê didê te. Tu wê avê tu bi wê dibixwî. Em bi xêra ixtiyarana vî zamanî çima bereket di mala de nîna? Ji bo ku ixtiyarê me ne nam me de na. Em ixtiyarê xwe bi tenê dihêlin. Em wat bine huzûrsiz eviyê. Yana bi tenê di malekê de na. Berê kal û pîr li cem bûka xwe, li cem kurê xwe û di nav nevîkê xwe de mezin dibûn. Niha kal û pîrê me nevîkê xwe tornê xwe nabînin. Lomanê bereket jina me rabûye. Bereket lomanê jina me rabûye. Me kal û pîr avêtin Xwe Teala jî rehmê ser me qut dike. Divê ku em li kal û pîrê xwe xwedî derkevin. Erê. بله سیدا Baş e hevalê Ebdüselam mala te xwe Xwedê ji te razî bê te zaf te pirsina xweş te kirin me îstîfade jê dît. وده خیره سیدا جه بنویسه سیدا اد بیجم سیدا تبطل یا ولا دنگه تجی ویا Baş e meşxula îstirahatekê bikin. بله سیدا هنکی استراحت بکا خود خیره سیدا جه بنویسه گلی تماشاوانین هجا ونا حواله me گمت شوپینین Cana wera. باشه سیدا ازی ور میشم بله سیدا بله سیدا منت خیر و خوشی ده سیدا السلام علیکم سیدا Aleyküm selam. Geli temaşavana. Geli خوشکو برای نیجا. Geli temaşavana mane besa. Amel vedi وشانه خواز نیب داوی بکن والله ایدا مستحان. امی استراحت کی بکن. جبو گم کار بن انشالله بردوام کن. قصر نمیزن اگه پرسنه و من ندیت بن. و هناك حوال قلتنا ميونا وشانا زندي فرصة شينبو اب حوالي سيبان والله يعني مودراتور نمان از زمان كي بابيشم كي انم كما شونا بيدا يعني حميجي الحمد لله باش الوظيفه قد كان مجبوره يعني شينا بس هناك بابيشم هناك درخم ويك اللي كي نا حاضر بي وي درخم هناك نو اسكارم بيجم لكان هاي احتياج بمودراتور انينا अरे हवाले सीपान अरे नखाना आप खातरे व शबाब खुशी बे बमन खैर खुशी दा Selamun aleyküm hocam, nasılsınız? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Başım geldi sağlık kılışınızı çavay. Hocam ben Kürtçe bilmiyorum ya. Kürtçe bilmediğim için kusura bakmayın. O da bizim hattı şeyimiz. Sen nerelisin? Ben Antepliyim hocam. Sen hiç Kürtçe bilmiyorsun. Yok hocam hiç Kürtçe. Anne tarafım Kürt de hiç Kürtçe bilmiyorum ya. Evet. Anladım. Hocam ben şey diyeceğim. Mesela burada bir hoca... Beni dinliyorsun. Buyurun. Nasıl oluyor? Beni dinliyorsun. Ya hocam şimdi şöyle bir şey var. Hani peygamberden bahsediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorsunuz. Benim bildiğim kadarıyla tevhid ehli bir hocasınız. Doğru mudur hocam? Vallahi elhamdülillah zaten tüm peygamberler tevhid için gelmiştir.
Yani hocam ben de işte tevhidi anlatması gerekir. Yani herkes la ilahe illallah. Zaten ilk başta la ilahe illallah. Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden aynen Resulullah. hocam. Şimdi hocam ben Cuma'ya gittim. Bizim memlekette ben Cuma'ya gittim hocam. Adam Allah'ı daha çok anlatması lazımken devleti çok anlatıyor. Ben de Cuma'yı bitirdikten sonra bir daha da camiye gitmedim hocam. Dedim evde kalmak en iyisidir yani. Ya şimdi Kur'an-ı Kerim'de Cin suresi 19. ayet neydi tam hatırlamıyorum 19. Diyor ki ve annel mesacide lillahi fela ted'u ma'allahi ahaden. Camiler, mescidler Allah'ındır. Camilerde Aynen Allah'la öyle. beraber kimseye ibadet, dua etmeyin. Yani bahsetmeyin. Sadece camide Allah'ın şeriatı, Allah'ın anayasası, Allah'ın kanunu, şeriatı, mesajı, kitabı anlatmalı. Bununla Yani beraber beşeri sistemler, layıklık, demokrasi, komünizm, sosyalizm, siyasi partiler, ben siyaset, tağutları reddediyorum zaten hocam. Yani ben bunlar onlardan değilim, onlar da benden değil olursa yani hocam. olmaz. Allah kabul etmez. Yani yani adam benim bildiğim hocam Cuma hutbesine bir hoca çıktığında mesela hani anlatır, hutbeyi anlatır. Hutbede el açıp mesela dua edip şeyler de camide namaz kılan kişiler de amin demez. Amin derse benim bildiğim hutbesi kabul olmaz. Öyle biliyorum. Yanlış doğru. Ee, ya camilerde sadece dini mesaj, Allah'ın mesajı, beşeri mesajlar verilmemesi gerekir. Allah'ın mesajı verilmesi o öyledir. Ya şimdiki hocam adam diyor ki biz diyor sen diyor tamam şunu anlatıyorsun diyor ama diyor biz diyor işimizden oluruz diyor. Şeyi imamlığı, hocalığı iş olarak görüyorlar ve bana öyle dediler bilmiyorum Doğrudur, artık. geçim kaynağı. İmamlık da normal sıvacı, boyacı, terzi, manavcı, bahçe, civancı, çiftçi gibi geçim kaynağı olmuş. Şimdi öyle yapıyorlar hocam. Adama soruyorum mesela bu imam bu cami hocası diyorum ki Allah'ın şeriatıyla hüküm uygulamayan bir devleti diyorum Müslüman olarak kabul edemeyiz diyorum. O diyor şey için geçerli diyor. Müslüman ülke için geçerli. O zaman ben de dedim hocam siz o zaman Türkiye Müslüman değil yani. Siz o zaman Türkiye'yi Müslüman olarak Tüm görmüyorsunuz. dünya devletleri diyor ki biz layıklıkız. Yani onlar kendisi diyor. Laiklik Yani sen şirktir desen hocam. ki Şimdi ya sen desen ki şu devlet İslam'dır. O devlete hakaret etmiş oluyorsun. Ya devlet kendisi diyor ki ben layıklıkım. Ben demokratım. Yani yani sen devlete hocam karşı yani. suç yani sen desen ki bu devlet İslami'dir sen devlete karşı suç işliyorsun. Ya Doğru devlet diyor söylüyorsun ki ben hocam. İslami değilim. Ben layıklıkım. Sen diyor ki na. Hayır sen İslamisin. Doğru söylüyorsun hocam. Vallahi hocam ben de şimdi hani bunları dinliyordum. Diyordum ki bunlar diyordum hak diyordum. Ben şeyi dinliyorum. Ebu Anzala'yı dinledikten sonra bunların hepsinin batıl olduğunu da şirk olduğunu da her şeyi anladım yani. Evet. Yani adam hakkı anlatıyor. Hakkı anlattığı için de adam içeride Allah yardım etsin kendisine. Ne diyeyim hocam? Amin. Siz nasılsınız hocam? İyi misiniz? Valla sağ olun. Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. İyiyiz. Allah iyilik versin hocam. Yani Benim sorum bu kadardır. Sizin bir isteğiniz, bir sağ ol. arzunuz Teşekkür varsa hocam. ederiz. Katıldığın için Allah razı olsun hocam. teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun kendinize. İyi bakın. Gel hoşku birayim hocam. Ki bu ab havale gidici gokaze var mı got ser hatire tam teji kabul bikin. Avi havale Zagros bu Murat Şirvani bu şkude Zagros. Murat Zagros. Kerem gaha katilbari Murat Zagros. Ser hatire teji amet de kame devam bikin. Lenaxa ame وشانا زندی بگیرن مرات زاگروس کرم کتته وشانا زندی ولا حواله دریس بیا زفن کی مثلا چابال هنم سنه حواله سیپان سر چابال هنم سنه
از منیدم صبح روژه بگیرم روژه حیبا رمضانی حوالی مراد زاگروس ها که يلا زارو لا خلاص داي sen sahamını Selam hacı. selam çiye selam çiye Çavayı başı. selam ilk önce güzelce düzgün bir şekilde selam ver sonra Selamun aleyküm hacı dayı. aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ben hacı değilim. Hacca gitmedi. Hayır. Ya her sakallı hacı mı? Ben imamım. Ben hocayım. Ben hacı değilim. Ha sen hocasın ha. Hoca benle sen bir yarış yapak. Ne yarışı? Haydi Gel yarış böyle yapalım. bu. Hadi. Haydi Ama yarış ceza yapalım. olacak ha. Dini bilgilerimizi yükseltmekte yarış yapalım. Dini soruları sormakta Peki hoca sen bir dakika ben sana haydi bir şey diyeyim. yarış yapalım. Din hakkında yarışalım. Kim? Tamam şu an din bak sen mellesin değil mi? Din hakkında yarışalım mı? Haydi. Orucunu tutan hocasın. Namazını, niyazını yapıyorsun. Aynen. Değil mi? Ben namaz kılmıyorum, yalan etmiyorum. Ben sana yalan söylesem de kurban olduğum Allah'ımdan yalan saklayamam. Şu an sen hocasın, meleksin. Ne işin var TikTok'ta? Sen hiç beni dinledin mi? Sen ilk defa mı beni görüyorsun? Ha, ilk defa seni göreyim. Tamam. Bir yarım saat beni dinle, ne iş yaptığımı anlarsın. Sana Ay subhanallah. Giysini çavi xuna binin. Giysini çavi xuna binin. Basa qirshke çavi xilket. Hadi abi مسكينه السلام عليكم خالو Aleyküm selam. Hadi gidelim. Çavay. شوي باشي لحدي Başın canı sabit. Çavay. صاحبي خدش تراسي بقى ولا استور سير كم قسمات بو معددي Sen çabanı mesela. معلوم ما روجيد انا كم برسنه ما تفرس كه بلجي يعني اذن خدي بالجوات اجامه فرتربه Sen çaban kelim kelim. اما مگو خالو ترشتو بهم يعني مثلا نا اما تي جامعه او كرنا ترى قفات مش كرنا مري مال جماعات اكي يعني قندي منكم مري كوم كده المس خوجه ما از جماعات اخباركم دكم از مال بكم يعني شتون يا بنا سوابا شتون يا Ya şuan el mali bakın. اذا بيجا بوي صالغك واجر صالغه واز ساكن بوي اذا بيكو بوي صالغه وزرار له بس اذا بيجا كيفشنا قنا يعني تابي دولات ورقاد بيه او اسلام را مثلا نخوشی از نزان اجي فهم ناكم يعني اذا ابن نخوشی چلويا راستا برا اجي در فهم ناكم ولا ابغاز بما يعني داينا خدي دازي واجر مرنا مريابا ya sakın hamutiş serbest. Plaj serbestin. Pavyon serbestin. Diskote serbestin. Otel serbestin. Turizm serbestin. اري كيف انا كي سربستن جميل ما قلتنا يعني امي مثلا مال جماعات يمكن Cami teravih يعني امي ولا اشخاص يدرسن يعني Ari. اجا مثلا يكو الاسلامي نمي عزنك شكايتك كي مري بوشي جازي بخايجا او مثلا جيه Ari. Ya المالا خوب كان نش جامي المالا خو الميجا خوب كان. ها يعني او بيتنا وقت وانا اشتاقي اوي برسكنا خوجي ما مرقي يعني ولا مجرحه يعني اورفا تشكوي اوي اش ميرديني ما ميردين ماردين Merdin'e Serçaba Merdin'e merkez yoksa Gunda ilçe No dar geçit Gerboran Darge Derik. dar geçit Serçaba Havale Murat Zagros hama go ev mehvan çu hama te kamera canlı yayına kola kavuş mere bişene azeta kabul kim inşallah İca medi yak az yak
Ha ويك تشيل ده أزيك بلو تيسير دكين بندا يزيد كين دبيت مادام أوي آدم إسلامي تأجر تأخذها بندا ويا دبيت تبي والله ما تشيل جريه بالتالي ورقة يذكر بون مدي بله ياو ما نبینیم تمام وانا زاني أساس وانا علمي نبي ويغلامي سر خرابي قولا مشكن إجا تشتاق وين رند بينن دبي قنابة أوجي أو ديجه سر همو خرابي کسی وکا خوزانن همو کسی وکا خوزانن او أري خرابیه دبي دا مري تشبك او مري خرابیه دا قرشيج ورقة بقلا مشتيه عین وسام ولا ورقة دبين يعني نه أنا كانت بيبكي بوي برات أما بي وغلامي ده كنت تشتغل شيء تي ترى برات يا بله أري لا جيجر صاحبي خالش ترى زيبه فدوستك ماي مردينات جانيات تدا سر چامان وسان والله بس دور سنة قنشيرز ده باك مستعدين ميولر ده باشه حوال إيه مگو پرسنتای دینه بند ناخوا ام خاطره بخواست ولا برس أما بس أبغى جيجي ما برنج معاه أما بني زربان تاكم يعني أم عايز دكين كو أجر شنو كو أم كيت تشتاقي ده بكنا برا بكين برا يعني إسلام ده إيمان ده تشتاقي أو بكين من يجير دريش من التلفون دريزنا أنت تشتاقي رند جمارة ببي ثم سلامات أجي وين الجمارة رندا يعني ده بلا پرسه خو بکن پرسه خو بس بلا أكو بکن كيش بير شباب بكنا تشتاقي بقى ولا ما يوم ما رأيت كنا ما كان نغلم مكونات شيء دي بوا بكرة ويك موتي بخوان وتروح وجيبي قبل بنو باید گنجه که مد به از ریا خرابی که بم یعنی شیطان قفیم بیز از تشتکی پیس بخون با مثلا تشتکو نه اول نه حلالن و دبی دوران که از دما توبه کم و نمه روژه خواب بکم نمه بگیرم روژه ما قبول دبی یعنی بله انسان چقا گناه جی کربه گابا توبه بکی پوشمان ببه خطانه گنهی و عفوت که ها دنگ تانیه عمر دنگ دنیا له قبول دبه بله قبول دبه رحمه خودی آره صافا خطانه گناه حمو عفوت که خطانه حمو گناه عفوت که ولا جنده يعني مقصد تماما كان دبي مثلا رناج ما تبيت ايش كذا خوي تشل روي بيجي دبينا تشل روي تنكوني عبادة دبكي نه ولو نينا فرا ويا تشتكي له آره او يعني فرا كو اگر توبه کرشم و کوما بکشم و سورنتنا يعني دقیق پیش تاین رنده ان شاء الله خدای قسمت دیگه که سخندتنا يعني عملت كوني اما روجي باخذ روجي بيجي نابا وتجاري باخذ كي جاري قدر نمي قدر روجي خد ورقه بيجري ده باشه حواله خلیل قال لك آره سر چاوالا تنس که خوش بوم ایدامه هدی وشانه خو بگرن یکی دیجی البندا می ازی ویجی گرم و ایدا زی ازی ویجی بینم و ازی ایدی طبي وشانه درنگ بیا خالش در ازیبا ملت يعني والله پر وياو بك بله ساق بي خالش در حوالی ازیبا مراد انا كما زاگروس بيجلاندر برکت مشكل هدیه ساق تمام ده باشه خاطرته سرچابا خبرم میرا زاگروس اله بیا تمام مراد زاگروس جانی اینا خو بگو قمر اجمره بشینه ده هيدي مراد زاگروس البندا تمام هكا شيني بشينزو ليازي بقرب مراد زاگروس البندا تمام ده هيدي مراد زاگروس جانيا اينا خو بكا جبر دركبه جانيا اينا خو بكا وجمره بشينه هيدي مراد زاگروس مراد زاگروس حواله سیپان نکا نه مدراتوری ما تجابون يعني از کی جه بابیشم کی بکم شونی ده نخوش چید بی يعني ده هيدي مراد زاگروس البندات ما تلفري السلام عليكم سيدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي سيدة إن شاء الله. باش جان ثابت شوايت باش إن شاء الله. أخذ جوارات بسيدة حال كيف باش إن شاء الله سيدة الشباب بعد يستقدوا بجوما. نهيت نشيان دبو هبات نوت الشيان تزون دهاتي خلق دهاتن خلقي بيشات دقرت. Rasta seyda valla. Demek ki bu götü seyda ben fazla Kürtçe bilmiyorum. Ben Türkçe konuşacağım sizinle. Teşkudri. Hocam ben Bitlis Tatvan'da medrese okuyorum. Şu an izne gelmişim İstanbul'a.
İyidir. Sen ne okuyorsun? Ben hocam 3 sene Arapça okudum. Şu an hafızlık yapıyorum. Hafızlığı bitirdim. Şu an sınava hazırlanıyorum. Tekrar Arapçaya döneceğim ben. Çok güzeldir, çok güzeldir. Sen Norşin medresesinde mi okuyordun? Yok, Bitlis Tatvan, Seyda Emel Abdurrahman. Ha, ha. Ahlen ve sahlen. Sen Seyda Emel hangi Abdurrahman'ın kitaba kadar talebesidir. okudun? Sen hangi Ben kitaba kadar okudun? Saadini okudum. Sa'diniye kadar okudun. Ben genelde öyle fıkıh yoğunluğuydum ben. Nahayı Ha, sadece böyle şey olarak okuyordum. güzeldir, güzeldir. Havale safayı batman işte razı bin. Yollat yariyeta. Yani buyurun fırsat hana. Kerem kapım go fırsat hanın kare fırsat hop ki. Hocam şey diyecektim, şu an insanlar şöyle bir yani oruçluyken insan eşiyle cima yapsa 60 gün bunun kefaretini tutacak. Evet. İnsanlar böyle bir siyaset izliyor. O cimayı değil de gidiyorlar o cimadan önce bir su içiyorlar, sonra gidip cima yapıyorlar. Yani bir siyaset oyunu oynuyorlar. Bu caiz midir? Ya zaten orucu her ne şekilde bozarsa zaten orucu bozduğu için bu ayrı başına başına bir günahtır. Doğrudur hocam. Ha diyelim ki hanımıyla ilişkiye girmeden önce herhangi bir başka bir sebeple orucunu bozdu. Zaten oruç bozuldu. Oruç bozulduktan sonra giderse hanımıyla ilişkiye girse yani bu o 60 gün kefaret gerektirmez. Fakat ilk baştan onun niyeti böyle bir niyette varsa o ayrıyeten günahkar olur. Ayrı bir günahtır. Fakat o ceza, o 60 gün ceza gerekmez. Allah razı olsun hocam. Bilmiyorum. Soruyorlardı böyle bir siyaset o yani. Bana Ya söylediler böyle bir soruyu, ben dedim. ama bu bir hiledir. Bu hileden dolayı ayrı bir günah kazanmış oluyor. Ben de onu Bu söyledim, dedim hileye Allah Allah, başvurduğu için. siyaset olmaz dedim. Bu zaten ayrı bir. Fakat o 60 günlük cezadan kurtulur. Bir tane kardeşimiz yazmış. Hamileyim, oruç tutamıyorum. Ne yapmalıyım? Sorabilir misin? Hamileysen eğer çocuğun için korkuyorsan sonradan onun kefaretini vereceksin. Ama sadece kendin için korkuyorsan sadece kaza. Kefaret gerekmiyor. Evet. Ambeler diye bir hocam, arada bir böyle istek atacağım, kabul edin hocam. Tamam ahlen ve Ben sahlen ne zaman istedin gelebilirsin. hocam ben böyle TikTok'ta geziyorum, bazen denk geliyorum böyle hocalara. Tek tük yani almıyorlar Sen canlıya genelde. e, ya fakat sen nasıl Kürtçe bilmiyorsun? Ben buna şaşırıyorum. Sen Ben hocam 15 medresede yıl boyunca okumuşsun. ben İstanbul'u büyümeliyim. Olsun ya. O mazeret değildir Seda yani. Kirmancı'ya هيا زغتنا ama. Zamanı konu Aya haberden. kurmancıya da başelo. Çima kavlet valla kurmancı zanelo. Allah اتنا sana. غازي kurmancı biştakli. Var fazla seda haberden. Na ya خب بعمل kurmancı lo. Bu kurmancı biştakli. Kude Türkiye mişi vaka kurmancıya da sakata. Ha. Şey diyeceğim hocam, o geçen Jiyan diye birini aldınız canlı yayına, ben fark ettim o çocuk. Yani daha önce de böyle takipçisiyim, o çocuk çok edepsiz bir insandır. Valla Keşke onu almasaydınız. hatırlamıyorum. Ben Az önce hatırlamıyorum. aldınız böyle. Hani diyordu sen hocaysan ben kocayım gibisinden. Ha. Ya ilk başta biz bilmiyoruz kimin ne olduğunu. Ya daha Doğrudur. sonra e, mesela e, sakat çıkıyor yani ne yapalım. Ha. Hocam çok sakat bir insandır ya. Ben daha önce de şey yaptım, onun takibindeydim bir aralar. Yani çok ahlaksız şeyler söylüyor paylaşımlarında. Valla çoktur. Hı. Yani hele bize tamam bize bir şeyler söyle. Ben mi hocam? Hocam siz nerede okudunuz? Nerenin mücadelesiniz? Valla ben de Mardin'de, Batman'da, Diyarbakır'da bu çevrelerde ben okumuştum. Mardin'de bizim Melahmet Midyat var. Midyat'ta Melahmet. Ahmet. Medresesi var hatta orada Midyat'ta.
Tamam. Tanıyorum. Tanıyorsunuz o kendisi Seydan'dır yani. Bizim Seydan'ın şeydir. Dibecinde bir Murufe yönetici. Ha. Onu da çok iyi tanıyoruz. Sık medresemize gidip geliyor. Diyarbakır'da Melat Tayyip var, belki tanırsınız. Evet. Tanıyorum. Batman'da zaten Gireçelo var. Batman Gireçelo medresesi. Ha, onu da tanıyoruz. Eyvallah. Güzeldir. Hafızlığını devam et. Arapçayı da tam güzel öğren. İnşallah Eyvallah. hocam öyle yapacağız biz de mecbur. Şu an Ha, din gidiyor elden. Bu nesil yetişti yetişmedi gitti. evet. Da tişekî dî got dibêje naxwe min weşan digir ser xatirê te ezmam. İdî em müsaade te hebe em weşana xwe bigirin deqena em îstirahateke Estağfurullah ji xwe re Seda. bikin. Estağfurullah. Te baş Müsaade e. ve. Gelekî Müsaade tê versin. xweş bû mala tava Xwedê ji te razî bê. Hocam yarın yapacaksınız. Ben yarın katılırım yarın. Girerim sizinle canlı yayına Tamam yine. inşallah. Lê zaf İnşallah. Tirkiya minîn el qusirê nemêzin eb Xwedê eb Tirkî nikarim. Ne gof Tirkare bê eb Tirkare zanim Tirkî biştexilim. Lê eb kurman care nizam eb Tirkî biştexilim. Ez kur û nakim bi kurman care nizam Tirkî biştexilim. Tamam Seda. Daha ona göre tabii içinde bu. Hadi valla. Da baş da haydi şebat xoşî be Xwedê rahatî bide. Eyvallah Seda. Kuda jawar. جا مالا و تبدا با خدا خیره و قبول کی خودش و راضی به عمل بده و شنا خواز نیب داوی بکن و من خیر خوشیده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اولی رستم وش بو گلی تجی مالا تاوا وش بو بقى تماشوانی ما